I dobrodošli u novi vlog. Danas nastavljamo da idemo da kupimo poklone, jer juče smo kupili bukvalno za sve, osim za Kristinu nismo, zato što sam ostavio, za nju sam gledao neke druge radnje, ali opet ću sad da se vratim gdje smo bili juče i onda ću vam pokažem koji poklon sam ja za nju odabrao. Dakle, ljudi, kupili smo jedan poklon, to je dva poklona za Kristinu, ali da kažemo jedan poklon. Naravno, kada budem bio kući, pokazat ću vam šta sam uzeo to za Kristinu. Dakle, ljudi, bili smo malo nešto da kupimo, kupili smo Bucking chips, ono baka prase chips, i kupili smo onaj drip od Muđu koji nismo probali od borovnice, tako da ćemo i to isprobati u videu, a trenutno čekamo Kristinu da bi probala jedno nešto u prodavnicu što želi da je kupi moja majka, tako da čekamo nju, ona je u Beogradu, sad će da se vrati. Evo došla i Kristina, što sam vam rekao da je čekamo. Gdje si bila to? U Beogradu, mislim. U Beogradu, dobro. Kaže da si imam čarape ili bukva neke roze, pa ona će da proba to za novu godinu od moje majke. Ali čutite, mi nećemo da kažemo šta imamo još za nju. Kad nijemamo ništa. Dakle, ljudi, ja sam se vratio kući iz kupovine poklona, vidite kako ovdje ovo izgleda, kako lijepo. Realno, meni se mnogo sviđa, tu smo upisali kao neki kamen i ovdje kao jelka, vidite, uključili smo bukvalno da svetli to tako. I onda, na primjer, kada sedimo ovdje i gledamo kako nas kamen greje, samo da vidim da li greje. Ljudi, što je toplo, tačno, ljudi, kad smrznete ono, prelepo. Ljudi, sada ćemo da pakujemo poklone od Kristinu. Kristina gore spava. A ja ću da je spakujem što sam je uzeo. Ona to ne zna. Pre svega sam je uzeo, ljudi, poklončić. Znači u ovo ćemo da spakujemo. Vidjet ćemo da li će stati sve. Ovdje piše Love is eternal ili kako god se to čita. Kao ljubav je večna, ono. Tako da ćemo sad to sve tu da spakujemo. Šta sam je kupio prvo? Prvo je ovdje. Znači, jedne pantalone, samo malo. Jedne pantalone koji ovako sijaju. Ja znam ona da to jako voli, obožava. Zato sam i uzeo to. Samo malo da sklonimo ovdje. Onda sam je uzeo ovo. Iskreno, meni se jako svidjelo, samo malo. Jeste ovo malo više za leto, ali dobro. Znači, čekajte samo malo da vam pokažem kako to izgleda. Jednom ovo za gore i jednom ovo dole. Znači, ovo i ovo sam je uzeo kako bi, mislim, meni se sviđa ovaj komplet, ne znam kako se vama sviđa, ali meni je to ekstra, to sam volio, tako da ćemo, i to sad ovako tu da stavimo i onda ćemo, ljudi, ovo ovdje da spakujemo. Kažem vam, znate da se derem, da volim da se derem, ali Kristina gore spava, tako da ne mogu sada sama. Imaju ovdje cena, ajde ovdje. I ovako, I ona to kad će da otvori, znači vidite, bukvalno je ovo sve u sjaju, ne znam da se vidi lijepo na kameru, vidi se. I ovo je bukvalno isto sve u sjaju. I ljudi, ovako izgleda spakovan poklon. Kako vam se sviđa, napišite u komentari, meni je iskreno ekstra. I ljudi, sada je već jako kasno, kao što sam vam rekao, probat ćemo ovaj drip od borovnici i Bucking chips, koji sam već malo probao, ali opet ću da probam. Ne zezam vas. Onako ko ja što ga volim preslan, hrskav, mnogo lijepo odgovara. I jedan drip sam uzeo. Ovo miriše već lijepo. Sviđa mi se, ljudi. Ovo je stvarno lijepo. Neka pa si. Ali stvarno je lijepo. Iskreno sad mi ide i čips i ovo. Fenomenalno. I onda bi ljudi rekao, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se video, ostavite obavezno like, pretplatite se na kanal, budite mi dobri do sljedeći video i onda se vidimo, ljudi, u sljedećem. Ćao!